agomba ngo ukwezi kwa gatanu kose n'ayandi yose asigaye uzugendane n'abantu ubundi ibitekerezo abantu bashobora kwinjizamo uko Imana yakuremeye, abantu bashobora kwinjiza mu mugambi Imana yakuremeye bitandukanye n'abantu atari bo. Ugendanye n'abantu hari umurwi nawe ucuma urugomo, ugendanye n'abantu nsoga nawe ucuma inzoga. Imana izi kurobanurire abantu mugendana, izi kurobanurire abantu mufatikanya mu nzira. Bwana sifiwe. Nugendane n'abantu batari bo, kandi wirinde no kwigendana, wirinde kugenda wenyine, ugendane n'abantu ushobora gutenga ukamugira. Haleluya. Abantu baraciye umugani munyamwigenda ko ntarimira menshi. Uzugendane n'abantu bashobora kukumva ibitekerezo, abantu bashobora kugufasha, abantu bashobora kugushyigikira mu muhamagaro wawe, atari abantu bagusubiza hasi. Iyo ugendanye n'umuntu yaguye arongera gukora uko ashoboye kose kugira ngo nawe akugushe, ariko iyo ugendanye n'abantu bakomeye nawe urakomera, nawe urakomera. Ndakwifurije kugendana n'abantu bakomeye, bakoze ibintu bikomeye, bakoze ibintu by'amateka, kugira ngo nawe ushobore gukora ibintu by'amateka. Imukuma igendana n'imukuma ayo. None raba mu bantu mugendana n'abantu bameze. Tuvuze kugendana, washobora kuvuga ati none cyo kwabo dukorana mu kazi bameze gutya ari abanyangeso mbi. Ibisigura ko ucuye bakazi, ahubwo wirinda kwifatikanya n'ingeso mbi zabo. Daniel yabaye i Babuloni akorana n'abantu babi, ariko ntibamushinduye, ubwiwe yarabashinduye. Haleluya. Nimba uri kuragendana nabo, ugendane nabo kuri misiyo yo kubahindura babi nkukuma nk'uko nawe uri nkukuma, baba abantu bazima nk'uko nawe uri umuntu muzima. Gendana nabo, korana nabo, ariko ufise misiyo. Ariko niba udafise misiyo yo kubahindura, bazoguhindura. Nuko muranyuma akakubigisha uyu munsi. Gendana n'abantu beza, gendana n'abantu bashyigikiye. Ugasanga umuntu afise abantu inshuti ziwe zose, waraba muri teritwari ya telefone yiwe abapagani gusa. Kigenda gute? Teritwari ya telefone yiwe abapagani gusa. Amen. Weja no muri za Facebook, za TikTok, za Instagram, abagenzi ufise n'abapagani gusa, n'abafake. Imana iguha abagenzi beza. Akwifurije ko Imana iguha abantu beza. Gendana n'abantu beza. Kabo mugendana menye uwundi. Iyo mbonye abo muri kumwe yashobora kunsobanurira uwuriwe n'ubuno kuri bavuga byinshi. Imana ikufashije kugendana n'abantu batanditse na Yesu. Imuko kugendana n'imukuma. Ishobora gutera amanana. Iyi mukuma iri mu bwoko bw'inyoni, ariko bishobora kugendana n'ubundi bunyoni bwa feke bwa bunyoni budashobora ko iyo habaye ikibazo cy'imiyaga yagendanye n'ubwo bunyoni buto nta kintu ushobora kwifasha. Ariko iyo yagendanye n'inkukuma zigenzi zayo, iyo haje imiyaga zimenya ingene zigendera hejuru yayo. Amen. Gendana n'inkukuma. Reka kugendana n'abantu bafise esprit no, bafise ibitekerezo bito. Haleluya. Haleluya. Gendana n'abantu bafise imyuka cyangwa bafise imwemu, bafise amayerekwa manini manini, bafise amayerekwa yagutse. Ntukagende n'abantu ba fake bafise ubuyerekwa.
ari umuntu ngo yigeze kuvuga yari umuntu wari iwacu muri bwa bwoko aho hambere hahise babita abaterambere, baca kuvuga icungira gusanere ngo nohonje inzoga nohonje inzoga nohonje inzoga. Guhonja inzoga murabyumva? Guhonja inzoga ngo yohera ku kabari ka mbere agenda arahonza agenda arahonza agenda arahonza. Uwo mubwira ngo sidani ngo yumva ngo igikorwa cya mbere yokora no kugenda arahonja kuko yagendanye n'abantu ubuzima bwabo ari bwo guhonja. Sidani no kugenda arahonja inzoga wonge ubundi nabo bamucongera ngo sidani ngo akiko nogi mikate nogi mikate. Gendana n'abantu bafise iyerekwa rya Kristo. Haleluya. Wowe ujya ngavuka no buyobe. Ubuyobe murabuze. Ububa. Uyobe ujya ngavuka no buba mu gashi. Icyo nibyo yereka. Ugiye kugenda n'abantu bakomeye, bakwigisha ibikomeye, batumushika kubikomeye. Kugenda n'abantu ba anshira aho batagira iyerekwa muri. Amen. Haleluya. Yo bagenda n'abantu birirwa mu mpeke nawe uzokwirwa mu mpeke. Yo bagenda n'abantu birirwa kwirigara nawe uzokwirwa kwirigara. Bagenda n'abantu badakora nawe uzokora, ariko ntibagenda n'abakozi abantu bazi gukora icyaha cyo bazokwespira. Haleluya. Bazogusukamo ibibarimo. Bisanga nawe usigaye umudandaza, bisanga usigaye uri umuntu akomeye kubera iki? Wagendanye n'abakozi. Haleluya. Nabwiye uwo muntu yari yaje mugira ngo aje guturamuka kuri yuko yamubwira ati none umuntu yibana wenyene n'imfubyi. Yamubwira ati none ubundi ba wenyene wowe ukirera hano ijumbo we unoba narima ono champa bayo narima egere tutirane gutungura tu barapfuye. Nabyumva niba ko yobaho atari isuka yaramaze kuba umugenzi wiwe kurima ni byiza, ariko nibagenda n'abarimyi uzomurima, nibagenda n'aborozi uzomworozi. Gusa umwiza mugasi Imana igiye kugendana n'ibintu bikomakomeye. Ako n'akambere kamwe. Nigukuma ikindi kintu kiyiranga ibisa amaso abona cyane. Murabyumva? Ifisa amaso abona cyane. Ukwiye kugira amaso abona. Ukwiye kugira amaso y'imwema abona. Imana iguha amaso y'imwema abona. Amaso abona. Abantu mu buryo bw'imwema bambaye amaroni kugira ngo abone abanza gushirako amaroni. Baza yuko iyo ntambaye amarori ataba ari akantu majiji, ariko amaso mu buryo bw'imwema ukwiye gukura akamaro ukagira amaso yawe original abona neza. Bwana sifiwe. Amaso ayishurirwa, amaso arari ikintu ukakiona neza nk'uko Imana yakiremye. Bwana sifiwe. Imukuma yashobora kuva kuri 10 kilometero iguye hejuru ikamanuka, hari ikintu yabonye
yifuza gufata kuva nko ku birometero 10. Ibirometero 10 ni metero zingahe? Ni metero 10 nyine. Kilometero y'ibisi metero 1000. Wako ni ku metero 10,000. Iri hariya hejuru ku metero 10,000. Ikabona imbeba. Sinzi ko mutabona iki kintu. Ikabona imbeba iri hariya hejuru. Kandi kuvuga ko imbeba iri kiragenda ku butaka ntiguma hamwe. Iguma igenda. Imanutse imanukana ubushobozi bwo kumenya iyo mbeba amametero izo imaze kwiyunguruza nimba yari ngaha kuri no bavu ikaba ikiragenda hariya inkukuma mu kumanukana kuvuga ko icyo yibona yayibonye iri hano kuri no bavu. Muri yo ifise kapasite yo kumenya imisegonda n'iminota izoba iheze kugira ngo iyo mbeba izoba igeze kuri rya bavu. Ni ukuvuga ko niyo manuka ntabwo iza kumanukira ngaha, iza kurukira hano. Imana yayihaye ubwenge bwo kumenya, iramezira ikamenya ngo iriya mbeba ivuye hajya iza kugera kuri rya distance ajya kuri rya bavu y'igira kabiri mu minota 2 cyangwa 3. Iyo rero igiye kumanuka imanuka nk'ibuye yamaze kugira ibiharuro amametero iyo mbeba izo bigezeko iyikorokera ko nk'ibuye igahita ifata kandi yimanutse bishobora kuyibusha. Bwana sifiwe. Nugira amaso abona uzoshika ku ntego yawe, uzoshika kuri objective yawe, uzoshika ku cyo wifuza gufata. Nishobora kumanuka bisubire hejuru idafashe icyatumye imanuka. Nawe ukwiye gushika ku ntego yatumye ukizwa. Mbega ni iki cyatumye ukizwa? Paulo yavuze ngo ndiruka ariko si mutazi yaje, sindashika kuri objective yanje yatumye ngizwa, ariko ndiruka kugeza ngeze ku Imana yandemeye. Ifisi yerekwa. Haleluya. Ariko twebwe abantu b'Imana ibyari bifise ubwenge, iyo ni nkukuma n'inyoni ariko ifise ubwenge. Haleluya. Bwo kumenya ikagira yerekwa. Ariko twebwe ibintu byose dukora turatatona. Haleluya. Ugasanga umusore afise abakobwa 10 bose aresha bono kuvomera zose ntawe tuzo kwamakari. Murabyumva? Ariko biko muranyumva cyangwa ntabwo muranyumva? Ugasanga afise abakobwa 10 bose yatendetse yashitse ku kiziriko nta wuzi ngene bizogenda kuko akina kanje niki ugiriye rekwa rizima. Haleluya. Bose kandi babwira ko bakuru, bose babwira ko babapfiriye. Murabyumva? Wewe uri Imana cyo gushira abantu 10 mu mutima wawe. Ndabakunda. Tegeza ugiriye rekwa nimba hageze kuresha gendana n'umuntu. Abakobwa nabo ireka nta mukobwa agendana n'umuntu yo meba ejo bigenda gute uze tugiye ubwenge. Ariko imukuma nitatona iyimanutse imanuka kuri objective ifata cyo imanutse gufata. Ndagomba kuri uyu mwanya Imana iguye kugira yerekwa cyo kumenya icyo waremewe. Ikindi kintu kigomba kumera nk'inkukuma burya ni igikona. Haleluya. Igikona, ubuzima bw'igikona, igikona gikuze
gifise memoire muri cyo, gifise servo yacu ingana n'iy'umwana w'imyaka ibiri. Haleluya. Igikona gifise memoire muri cyo ingana n'iy'umwana w'imyaka ibiri. Igikona cyabonye umuntu we cyakubonye uno munsi, ejo kikubonye kirongera kikakumenya, kikubonye ejo kirongera kikakumenya. Hajya iyo ibikona biri ahantu kibonye, kandi naho baba abantu 1000 umuntu cyabonye ejo ntigishobora kumwitiranya. Gifise memoire yo kutibagira. Haleluya. Imana ibaha amaso nk'ay'inkoko. Narivuze ngo Imana ibaha amaso nk'ay'inkoko. Ikindi kintu kira gatatu kiranga inkukuma. Inkukuma mu buzima bwayo ntiyigera irya ibyitisha. Gisange ngo igikoko cyapfiriye ngaho kwishija kurya. Inkukuma itunzwe no kurya ibyo yishe ubwayo. Irihigira rimwe ubwayo. Ishobora kugenda kurya igitatetse. Amen. Ifise imico yo kuguma muri bishasha. Yo y'ubuzima bwayo niyo kuguma mu bintu bishasha. Ntabwize by'imishushu, ntabwo muri kahise yamira ikirondera ibitunga buri munsi mu gitondo buri mugoroba. Bwana sifiwe. Shaka yadafika tutengane. Kigira kane, inkukuma ubuzima bwayo itinya imiyaga. Ntabwo itinya umuyaga, naho woba ari umuyaga umeze gute. Kuzindi nyoni umuyaga nikigeragezo iyo ubaye mwinshi, ariko inkukuma iyo umuyaga ubaye mwinshi ahubwo iwukoresha kugira ngo iduge hejuru cyane. Bwana sifiwe. Ikoresha uwo muyaga ukaba ingazi uyiduza ikagera ku rugezo idomina umuyaga ikawugendera hejuru. Abana b'Imana dukwiye gukomera tukagera ku rugezo rwo kugendera hejuru y'ibibazo. Kugendera hejuru y'ibibazo. Bwana sifiwe sana. Iraguruka umuyaga ikawugendera. Itinya umuyaga. Niba warakijijwe ukaba utinya kugeragezwa, ufise ikibazo. Umuntu yakijijwe atinya ibigeragezo, ahubwo ibigeragezo bimusunika bimwegereza aho yifuza kuja. Iyo ibigeragezo bibaye byinshi ni urufatiro nyarwo rutuma wegera Imana, rutuma usenga, rutuma wongereza amasengesho. Niba aho usenga umunsi umwe bigatuma usenga iminsi 2, bigatuma usenga 5, usenga amasengesho menshi ni kuduga. Ikibazo mudomina ikuba hejuru yacyo, wakira imbaraga kuri mugoroba zo kugendera hejuru y'ibipfunda. Haleluya. Gendera hejuru y'ingorane. Ibigeragezo niri kumara imbaraga, ahubwo ibigeragezo bimara imbaraga.
ntukwiye gushavuzwa n'ibibazo uhura nabyo, ntukwiye gushavuzwa n'ingorane uhura nazo. Abantu bose bakomejwe n'ibigeragezo, bakomejwe n'ibibazo, bakomejwe n'intambara. Nawe iyo miyaga iriko iraza niyo kugukomeza, niyo kugukomeza, niyo gutuma uba umuntu akomeye afise urufatiro nyarwo. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kintu kiranga ingukuma iyo ibyaye abana irabamenyereza ubuzima isanzwe ibayeho. Haleluya. Itegereza kubamenyereza kuguruka. Ntushobora kuba ukijijwe uri umusenzi w'abana bawe ureke kubamenyereza gusenga. Utegereza kubigisha ubwo buzima ubayemo nabo bukaba ubuzima bwabo. Haleluya. Tegereza nabo kubamenyereza. Ingukuma ishobora kuguruka nko kuri bya birometero 10 igaje ifata utwana twayo ikaturekura, ikadushira ku mababa hanyuma ikaturekura kugira ngo twige kuguruka. Impamvu rimwe na rimwe Imana ikureka ni ukugira ngo wimenyereze ube mu buzima bugukomeza, ube mu buzima utuma umera nk'uko imeze nayo ubwayo, ugira imico nk'iy'Imana. Haleluya. Ifata ikamenyereza abana bayo ubuzima bwayo, ikaburekura. Iyo bumanutse wabwumva umenga karabaye, turapfuye, umubyeyi yaduhevye. Nawe niko wibaza ngo Imana yaguhevye? Apana, Imana ntabwo yaguhevye. Iriko irakumenyereza kuguruka, iriko irakumenyereza imiyaga, iriko irakumenyereza ibihe bigoye, iriko irakumenyereza ubuzima bugoye, kugira ngo ibipfunda niza uzomenye ingene uyigendera hejuru, imiyaga niza uzomenye ingene uyigendera hejuru. Iyo kagiye gukorokera hasi iramanuka nk'ibuye ikagatega amababa yako ikagasama. Nugera ahantu Imana ibona ko ugeze aho utoshobora kwihangana, izozana amababa yayo igusame. Izemera kuherayo, izozana amababa igutega. Kandi ikunda kuza ku munota wa nyuma, hajya kabaye wumva ko upfuye, wumva ko birangiye, wumva ko ata muntu n'umusigaranye, ikazana amababa yayo ikagutega. Kuri ikoraniro abantu Yesu agiye gutega ku mababa. Haleluya. Abantu bari bazi ngo karabaye aramaramaye arakozwe n'isoni, Imana yizeye nta kimumariye, Imana yizeye nta kimukoreye. Ku munota wa nyuma, ku musegonda wa nyuma, bakabona Imana iraguteze. Uhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba. Uhetse ku mugongo wanje ntacyo uzabayo. Uhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba. Haleluya. Ntabwo ari umugongo wa pasiteri, ni umugongo w'Imana. Nawe ari kuri uyo mugongo niyo gushobora. Twese turi ku mugongo wa Yesu. Jewe no gushobora n'ibyanje birananiye. Abakozi Imana mwe nigeze kumva abana ndavuga cyane umunyantege nkena ngo je nkadana umuntu ampamagaye ngo byuka ngo sasa y'ijoro musengere kwiki ngo mbyuke ndagusengere. Nanjye byanje birambabaje, nanjye byanje biranyishe ngo mbyuke gusengere. Abagatera umukozi w'Imana ko umunyantege nkena, umukozi w'Imana ariko umukozi w'Imana ko ameze nk'umubyeyi. Umubyeyi Imana yakubyura mu mamazi batumubwira ngo gendo yize. Muzaifu kabisa. Amen. Tukakauka ati mama nyusa kutoka hapo.
n'ubwiyonse nawe niko yarashatse kuvuga. Ariko Imana, haleluya, dushobora kuyibwira itubwire ngo genda. Oya, Imana yo mu ijuru tubaha mu gitondo n'umugoroba, tubaha. Iyo ibonye ko tugiye gupfa birangiye, tawani nkunda kubabwira biraryoshe gutsinda wari watsinzwe, biraryoshe kuvuza impundu kari kabaye wari kurarira, biraryoshe. Iyo ibonye birangiye, iramanuka ikagutabara, iramanuka igashiraho impamvu bari bakwirukanye neza, ikamanuka ikagutabara. Bari bagusohoye mu nzu ikagutabara, ku munota wanyu ikaguha amafaranga yo kuriha inzu, byari biheze, ukavuga ngo ndakubonye, uri Imana w'Amana, uri Imana utandukanye n'abantu. Eko Mana ico ngukundira, ariko Mana ico ngukundira, utameze eko Mana ico ngukundira, nuko utameze ishibanga ryanje kure y'amaso y'abantu, ishibanga ryanje nawe kure y'amaso itandukanye n'abantu. Abantu bagukunda kubera ko bimeze neza. Uzokwigire masikini kandi utari masikini uzocurara, wigire umukene kandi utari umukene uzorara. Uzobona bagenda bose, ndababonye basha, ntimumbonye, sinarizi ko ari uko mumeze. Ariko iyo ufise ico urya, ufise byose, Imana yanjye, abagenzi baba benshi, inshuti ziba nyinshi. Ufise ifaranga mu mufuko waziberetse, bose baba inshuti zawe za bugufi. Ariko Yesu niyo byaheze uragumana, niyo byaruse uragumana. Ingerayo nzababwira zaririmba rwarukundo ndetse kuko iminsi yahindi sinzibagira. Ingerayo nzababwira yabirimbo zaririmba rwarukundo yageretse kuko iminsi yahindi sinzibagira. Haleluya. Haleluya. Tuvuga na kanyuma, kanu kamwe kanyuma cyo gusenga karanga imukuma. Imukuma isaza, isaza nakagira ibitekerezo kugira ngo ushaje wiyubure. Yavuze ngo wiyubure, ukakwemerera ibyo bitekerezo kugira ngo kabaye. Iyo ishaje, Bwana asifiwe, iyo ishaje iragenda. Urabizi ko imukuma ifise inzara ndende, iragenda mu giti kinini cyane ikaduga hejuru, ikagitobaguza inzara zayo n'umunwa. Uko ihonda kuri cya giti niko inzara zishaje zicomoka zivamo. Uko ihonda kuri cya giti cyo kiratoboka, za nzara zishaje zivamo, na wa munwa ushaje ugacomoka. Irenza kugitobora inzara zose n'ujya munwa ushaje byavuye, igaca yinjira muri cya giti indani, ikikura kamoya yose. Urabyumva? Igaca igumayo kugeza inzara zishasha zinji, ikagumayo kugeza haja moya mashasha.
ikagumayo kugeza haje uwundi muntu wamushasha. Amen, amen. Ukaba ukeneye kuba mushasha, inyegeze mu Mana mu masengesho. Wicareyo umunsi wa mbere, Imana izobirikira irahonda ibishaje kuri wewe. Winyegeze amasengesho y'umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3, uko uzoyabamwo. Abantu twari turi kumwe kare, nababwiye ngo iyo umuntu asenga nasaza yiyubura mu nkomezi. Haleluya. Uko utebana n'Imana ni kugira ubundi bwiza. Ariko abantu barahari cyane n'abahari. Uko utebana n'Imana ni kugira iyindi sura shasha. Igihe winjira mu Mana cyane ni kugira ubundi bwiza. Nababwiye mu gitondo twari kumwe, ushobora kubona umusore w'imyaka 25 azanye umugore w'imyaka 45. Kumubaza, wewe ujya mukobwa umubona ko ashaje, nibwo amaso muri ko murarabisha cyese muri ko dara. Kumbe ujya mukobwa kubera amasengesho menshi yaje apfuka cya gisura gishaje, yaje apfuka ya shusho ya kera. Amasengesho amwambika iyindi shusho, amuha ishusho y'umuntu y'umukobwa w'imyaka 20. Bakamutuka, hewe ujya mukobwa arashaje tigiye kuvuga gusaza natwe mbona. Jewe ndamubona ari nkumi shasha imaze nk'imyaka 18. Kubera iki? Uriya mukobwa amasengesho yamupfutse. Amasengesho atonyegeza mw'abantu b'Imana. Kabukeneye kugira ubwiza bw'Imana. Njya mu masengesho. Semeni haleluya. Agukure kuko ruko ciye rugupfutse. Hagaragare wewe original. Hagaragare wewe ukuri. Munasenga. Ashobora kuba afise n'imyaka 20 wamuraba ukabona umwe afise imyaka 30 cyangwa 35. Kubera iki? Nasenga. Ugasanga baramukuye amenyo kubera kuborego. Kubera inzoga. Ariko wewe wakuriye mu Mana, ariko ari mu mubiri wawe uri original. Iyo muri Yesu ugenda wiyubura. Genda wiyubura. Imana ibahe kwiyubura mu nkomezi n'izina rya Yesu. Ndavuze ko Imana ibahe kwiyubura mu nkomezi. Gira ubuzima mu bw'umugoma. Niwemere ibitekerezo bikubwira ko kabaye. Haleluya. Ntukemere ibitekerezo bikubwira ngo karabaye, ndapfuye, irashize. Muri aka kanya tugomba tugira isengesho isubiza abantu ubuzima bwabo bwa kera, ushasha bwabo. Ntabwo muri ko muranyumva. Imana ikuhereze ya myaka yawe 20 ya mbere nanjye 15 yayi. Abantu bakubonye bakubona uraga Twitter. Mubise imyaka ingahe bamukobwa mubise Twitter ni ingahe? 48, ni 28, ni 18. Se Twitter nariwe mu nkomezi z'Imana. Imana ivuye kwiyubura mu nkomezi z'Imana. Wakire kwiyubura mu nkomezi z'Imana. Zamura haleluya. Reka twemere umutima ibyo kubwira ngo ucubyemera. Anka Mose ngo yagiye gusenga, aja ku musozi amara y'imisi 40. Nyuma y'imisi 40 amanutse. Bose bene haleluya. Amanutse babona ubwiza batari bamumenyeye ko. Nawe bagiye kubona ko ubwiza batari bakumenyeye ko. Bagiye kubona ko igisubizo umaranye imisi n'Imana. Umaranye imisi n'Imana cyangwa umaranye imisi n'abantu. Haleluya. Umaze imisi iri kumwe n'Imana cyangwa umaze imisi iri kumwe n'abantu? Usenga kangahe mu ndwi? Wisondesha imisi ingahe mu kwezi?
n'urumubona peti gusa ari umuntu babagije mu giciro bya byose unwicima byose amuzanira ikihe ashaka kuza kunywa byose amuzanira amusiteri cyangwa imana ibahe kwiribura mu mumezi abantu bababonye aho hanze bakijya gukora ariko byiza bw'imana uwo mushyira mu rugo yo umuntu w'umumaro uwo mushyira mu rugo yo umuntu w'agaciro haleluya uwo mwicarika muri ino biro yoshobora gutunganya ibintu neza uwo muha amafaranga yo yazigama ni kubwiza ibintu byagenze neza umuntu wari wese azakubwira ati numva nagukunze wombera umugenzi wombera inshuti wombera umubyeyi haleluya aho uzomenye ko ibintu byatanguye kwikora ariko ukazobona nabo mwari muri kumwe batanguye kuguva bagenda cyane ikibazo ariko ukabaza ndakeneye gusenga kugira ngo Imana ihindure ibintu ku buzima bwanjye icyo kibiribiri gishaje kikuveko uhabwe umubiri mushya uhabwe ubwiza bw'Imana uhabwe ubwiza bw'Imana cyo ndakwifuriza nanjye nisabira ku Mana uba rusenge uba rusenge Imana wewe wifuza kuba mushasha wifuza kuba mushasha haguruka dusenge Imana dusengeshe amamara wamamare mu buzima bwawe ko ari ikintu cyagututse kikakunyegeza ukaba wumva ubuzima butari ubwawe niyo tugusengera tumagarira tugusengera ukaba wumva cyari ikintu cy'ukuri numva kintutse gituma ntagaragara gituma ntabajewe nyine wa wundi jewe ukaba wumva muri we hari undi muntu aguma aduga kwigaragaza atari we original tugomba tugusengera Gwino usange Yesu zani mitwaro yawe gwino usange Yesu zani mitwaro
ndashaka muri aka kanya ndagusengera Imana ikoze ku buzima fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo kuvugana n'Imana, fata umwanya wo kubwira Imana ngo Mana nyambura iki gihuzu, nyambura kino gihuzu, nyambura kino gihuzu gituma ntagaragara, gituma ntaboneka leteleba. Saba abakozi b'Imana b'inyuma y'aba bantu n'abiri muri kwita hasi ko n'ubwo ubushobozi bwa Yesu, ubwo bushobozi bw'Imana aricyo bugomba gukora ku buzima bw'umuntu ahagaze hano imbere. Lato sheketeria, iyo myuka, izo mwemu, iyo myuka ihumanye ndipfuza kwikurekura muri aka kanya, ndipfuza kwikurekura kuri aka kagoroba, ndipfuza ko hari icyo Imana ikora muri aka kagoroba ku buzima bwawe. Hari ikiganza cy'Imana kiriko kiragukorako, gikuraho ca gihuzu, gikuraho ca gihuzingi gipfuye. Halatoshi yaneza fa ndamanuye umuriro, 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 ndamanuye umuriro. Iyo migozi nicikagurike, iyo migozi nicikagurike. Ninamuru nguvu za kuzimu, ninamuru nguvu za kuzimu, ninamuru nguvu za ibilisi. Ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro. Ntusamare, hari icyo Imana igira ikore ku buzima bwawe, hari icyo Imana igira ikore ku buzima bwawe, hari icyo Imana igira ikore ku buzima bwawe, hari icyo Imana igira ikore kuri wewe, hari icyo Imana igira ikore ku buzima bwawe, hari icyo Imana igira ikore ku buzima bwawe, hari icyo Imana igira ikore ku buzima bwawe, hari icyo Imana igira iteko. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Tenda, 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 tenda. Kuna mkono wa Mungu, hari ukuboko kw'Imana, hari ukuboko kw'Imana, hari ukuboko kwa Yesu, hari icyo kugira gukore ku buzima bwawe. Mande terebaya likora doze. Imbaraga za Kristo, imbaraga z'ijuru, izina rya Yesu Kristo ndasambuye, ndamenaguye, ndasambuye, ndashwanyaguza izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye umuriro, ndahamagaye umuriro. Senga, senga, senga. Imana ngo Mana nkurako uyu mwambaro wa kera, nkurako iyi mpuzu ya kera, nkurako iki gihuzu ca kera. Mbohora, 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 mbohora. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Ninamuru nguvu za shetani, ninamuru nguvu za kuzimu. Ndamanuye umuriro. Kwa jina la Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina ry'ububasha n'ubushobozi, izina ry'imbaraga. Ninapomoa, ninakemea, ninavunja nguvu za kuzimu, nguvu za ibilisi, nguvu za uchawi. Ndatulie, ndavumye ikuzimu, ndavumye satani, ndavumye imyuka ihumanye. Izina rya Yesu, manuye umuriro, 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 manuye umuriro. Ndamanuye umuriro w'Imana, ndamanuye umuriro wa Mpwemu Yera. Manuka muri aka kagoroba, manuka, kora izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Ninabomoa, ninavunja. Uwomeza gusenga cyasubira mu kibanza. Ubushobozi bw'ijuru, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu. Ikotaya rabashakata, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Ndagukuye kuwo mwambaro ushaje, ndakuye gufata imbaraga z'Imana, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Ubushobozi, 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 ubushobozi bw'ijuru, ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu, ubushobozi bwa Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu.
izina rya Yesu, izina rya Yesu Kristo. Uhoraho ni wewe Mana, uhoraho ni wewe Mana, uhoraho ni wewe Mana. Izina rya Yesu Kristo, ndamanuye umuriro, ndaciye iyo migozi, ndavutaguye iyo migozi, ndavutaguye iyo migozi, ndavutaguye iyo migozi, ndavutaguye toka. Ndakumenagura iyi sura bakwambitse itari rwawe, ndavuze ngo nikumvemo mu izina rya Yesu, izina rya Yesu. Rekura, rekura umukobwa, rekura. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Imbaraga, 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 umuriro, 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 umuriro. Bomoka, meneka, turika, sanganguka. Ndagukujeho mu izina rya Yesu, ndagushwanyaguza mu izina rya Yesu, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi, mu izina rya Yesu. Ndabohoye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'imbaraga, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha. Ninaamuru nguvu za kuzimu, ninaamuru nguvu za kuzimu, ninapomoa katika jina la Yesu, ninapomoa katika jina la Yesu, ninavunja mipango yote ya ibilisi katika jina la Yesu Kristo. Ndamagaye umuriro, ndamagaye imbaraga, ndamagaye ubushobozi, ndamagaye umuriro, ndamagaye imbaraga, ndamagaye ubushobozi. Izina rya Yesu, 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 izina rya Yesu. Ubushobozi bw'ijuru, ubushobozi bw'ijuru, ubushobozi bwa Kristo, ubushobozi bwa Yesu. Izina rya Yesu Kristo, onodo Jésus. Fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo guhamagara ijuru, fata umwanya wo guhamagara ijuru. Hagaritse amajini, amagetengeti, imyuka mibi, imyuka ihumanye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha, mu izina rya Yesu. Top, 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 top. Izina rya Yesu Kristo, ninapomoa, ninakemea, ninavunja katika jina la Yesu nguvu zote za kuzimu, nguvu zote za uchawi katika jina la Yesu Kristo. Minyororo na makamba naipomoa katika jina la Yesu, naipomoa katika jina la Yesu, naipomoa katika jina la Yesu, ninaipomoa katika jina la Yesu, ninaipomoa katika jina la Yesu, ninaipomoa katika jina la Yesu. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina ry'ubushobozi, izina ry'ububasha, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu topeteretaya, katika jina la Yesu Kristo, ninapomoa, ninakemea, ninapomoa, ninakemea, ninavunja katika jina la Yesu Kristo nguvu za kuzimu, nguvu za uchawi, napomoa izina rya Yesu, 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 izina rya Yesu. Ubushobozi bw'ijuru, ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina ry'ubushobozi, izina ry'ububasha, izina ry'ubushobozi, izina ry'ububasha, izina ry'ubushobozi, izina ry'ububasha. Ninakemea topaya. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Umwambaro wa kera, umwambaro bamwambitse upfuye, umwambaro ushaje ndawukuyeko. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu Kristo. Ndaguturira, ndaguturiye isana kakanya, ndaguturiye imunota n'akakanya, ndaguturiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakumenagura mu izina rya Yesu, ndakumenagura mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushwanyaguje mu izina rya Yesu, ndakumenaguye mu izina rya Yesu, ndakumenaguye onodo Jésus. Urahiye, 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 urahiye,
urahiye. Sezera, tekera. Hunga. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Baba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru nguvu za kuzimu. Mimi nakubomoa. Izina rya Yesu. Muliro. Muliro w'Imana. Toka. Ndakumenagura, ndagushwanyaguza. Izina rya Yesu Kristo. Toka. Bagazima. Ubushobozi bw'ijuru. Izina rya Yesu ndabohoje umwana. Toka. Muliro. Sikia moto. Mahiri abazimu bapfuye. Abazimu barashwanya kurizo. Ndagutulira. Ndakumenagura. Urahiye. Umuriro. Izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Ndavunagura. Izina rya Yesu Kristo. Rekura ubuzima bwiwe. Rekura ubugingo bwiwe. Kwa jina la Yesu. Ay. Ndaguturiye rimwe. Ndagutulira kabiri. Muliro. Aya majina toka. Izina rya Yesu. Baraka za Kristo Yesu. Baraka za Kristo Yesu. Muliro. Sheke. Riba shakataya. Izina rya Yesu Kristo. Izina ry'ububasha n'ubushobozi. Izina ry'imbaraga. Izina rikomeye. Ndamubohoye. Izimu karande ibyo bamuvuze, ibyo bamuroze, ibyo bamutongereyeho, byose bamwatiyeko. Izina rya Yesu ndagitesheje agaciro. Ndamubohora izina rya Yesu Kristo. Akira ubuzima bwawe. Kirakwidegenza. Top. Izina rya Yesu, izina ry'ubushobozi, izina ry'ububasha, izina ry'ubushobozi. Ninaamuru nguvu za kuzimu, ninaamuru nguvu za uchawi katika jina la Yesu. Muliro. Toka.
imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu, imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Toka! Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu, izina rya Yesu Kristo. Shindwa na ulegee katika jina la Yesu. Baraka z'Imana zikubohore, ibyawe byose bibohoke, akiri ishusho yawe, akiri ubwiza bwawe. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina ry'ububasha, izina ry'imbaraga, izina ry'ububasha, izina ry'imbaraga. Izina rya Yesu Kristo, izina ry'ububasha, izina ry'ubushobozi, izina ry'ububasha, izina ry'ubushobozi, izina ry'ububasha, izina ry'ubushobozi. Ninavunja mipango yote ya uchawi, toka katika jina la Yesu. Manu y'umuriro, manu y'ubwiza bw'Imana, manu y'imbaraga z'Imana, byose cyabaye mu buzima bwawe ndagihagarika mu izina rya Yesu Kristo, 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 au nom de Jésus. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina ry'ububasha n'ubushobozi, izina rya Yesu. Ibashakataya, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Umuriro iyo wima, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, izina rya Yesu. Kirakubohoka, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirubuzima, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirubuzima. Izina rya Yesu byaro byose byariziritse, ndakubohoje, ndabibohoje, izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Abohoje y'Imana, abohoje, abohoje, abohoje. Topala dazakaya, lete kete minimaya. Muriro, 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 muriro. Shindwa na ulegee katika jina la Yesu. Izina rya Yesu Kristo, ndamagaye ubushobozi, ndamagaye imbaraga, ndamagaye ububasha, ndamagaye ubushobozi, ndamagaye ububasha, ndamagaye ubushobozi, ndamagaye ububasha, ndamagaye umuriro, ndamagaye imbaraga z'Imana, ndamagaye ubushobozi, ndamagaye ububasha, ndamagaye imbaraga z'Imana, ndamagaye ubushobozi, ndamagaye ububasha, ndamagaye imbaraga z'Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Mana mu izina ry'ubushobozi, Mana mu izina ry'ububasha, Mana mu izina ry'imbaraga, izina risumba ayandi mazina yose. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Amadojezi, ndamagaye umuriro, ndamagaye imbaraga kuri uyu muntu. Ushyire ku burinzi n'ubudahangarwa, ushyire ku burinzi n'ubudahangarwa, ushyire ku burinzi n'ubudahangarwa. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu, izina rya Yesu Kristo. Ndaguhesheje ubuzima, ndakubohoje mu izina rya Yesu, ndakubohoje ubuzima, kirubuzima, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya, kirakubohoka, kirakwidegemvya,
kira ubuzima budasanzwe, kira ubuzima bushasha, kira kubohoka, kira kwidegemvya, kira kubohoka, kira kwidegemvya, kira kubohoka, kira kwidegemvya mu izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo, ubuzima bushasha, ubuzima budasanzwe, ubuzima bwa Kristo, kwa jina la Yesu. Murugubuza ushaka yirukanye katika jina la Yesu. Dukomere Yesu amashyi. Dukomere Yesu amashyi aho turi. Haleluya. Hari umuntu iyo bari muri no koranira atarakira Yesu umwami n'umukiza yifuza kwakira agakiza, muyakire Yesu. Niba wumva ukeneye kwakira agakiza ukaba utarabatizwa amazi menshi, ukaba wumva wokizwa, turaguha ikaze, urashobora guhaguruka niba urimo kugira ngo tugusengere. Nutaha udakijijwe, iri jwi uryumvise, Imana yifuza kukugirira neza, yifuza kugutabara. Niba utarakizwa, utarakira agakiza, urashobora guhaguruka. Ejo tuzosengera muri serire, amaserire, kandi saa 8 inyigisho za deliverance ziba zitangiye. Ukaba wumva ukeneye kubohoka, uratumiwe kuri izo nyigisho isaha 8. Urumva ko ari ikikuboshe, kiba ari bohero ukirimo, ari karande ikiri ku buzima bwawe, ukeneye kumenya ingene wobohoka, utariga izo nyigisho za deliverance. Isaha 8 uzobuje kugira ngo ushobore kwiga. Imana ibaheze. Baririmbye wasize amarori yatora.